Әрбір yönelişte tariklerinin geçirilmesi kaydetili. Donbasstaki vaziyet bitirilişti. Bir kun devamında 5 Ukrayin harbi yaralandı. Boyvikler 64 kere ateş açkan idi. Mariupol yönelişinde Vadinoyge toplardan minatıcı, granatıcı, pulemyot ve BMP silahlandıruvundan ateş açılgan idi. Новотроицкая, Березовая, Марьинка ve Krasnogorovka yanında çeşit tertibatlı minatıcı ve granatıcı, büyük kalibrlı pulemyotlardan hücum edildi. Gnutova ve Granitnaya yanında tanklarga karşı granatıcılardan ateş açkan idi. Şirokina civarında deniz piyade askerlerine hafif silahdan hücum edildi. Mar'yinka yanında cenkeverlerinin snayperi çalışkan idi. Donetsk tarafından Butovka ocağı. Avdeyevka ve Opытnaya rayonunda vaziyet gergin idi. Zaytsevo, Pesok ve Luganskaya yanında granatıcı ve büyük kalibrlı pulemyotlarını işletken ediler. Kamenka rayonunda pulemyot ve hafif silahdan ateş açılgan idi. На Луганском напрямку. Lugansk yönelişinde düşman Krimskaya ve Yekaterinovka yanındaki Ukrayna harbilerinin mevzimlerine 82 mm kalibrlı minatıcılardan ateş açtı. Valuyskaya stanitsa Luganskaya ve Donetsk kasabanın imaycılarine granatıcılardan hücum edildi. Labachova rayonunda Ukraynilerge hafif silahdan ateş açıldı. Sabah Rusiya cenkeverleri Mar'yinkaga ateş açtı. Neticede politsiya xadimleri yerli mektepten balalarını tahliye etmege mecbur oldu. Bu haqda Donetsk vilayetinin milli politsiyasının matbuat hizmeti bildirdi. Yarım saatlik hücumdan son derslerge devam ettiler. Bu günleri teröristler Mar'yinkaga endi ateş açkan idi. Hücum sebebinden 38 yaşında erkek kukuz kavesi ve kursak yaralarını kazandı. Yarım saat devam etken hücum sabah saat 9'larda başlangan idi. Ateş işgal etilgen teritoriyalardan minatıcılardan açıldı. Tecizat parçaları mektepten yanına düştü. Mektepte şu vakitte 128 talebe var idi. Onlarını tahliye etmege karar verildi. Hücum devamında bala ve hocalar sıkınakta saklanıp oturaydı. Onların çastına kimse zarar görmedi. Şimdi pencereleri harbi hareketlerinin alıp barılgan tarafına çıkmagan sınıflarda dersler devam etti. Şehirde patrul alıp barıla. Rusiyada kanunsuz surette tutulgan muhbir Roman Susheka'nın himayesi işke koşulacak yanı fisikalarını hazırlay. Bu haqda Ukraynilerinin adliyecisi Mark Feygin bildirdi. O jurnalistinin apiste bulunup müddetinin aprel 30'ında biteceği hakkında hatırlattı. Dekabr ayından Susheka'nın işi boyunca tadqiqat hareketleri alıp barılmagan idi. Şunun için növbetteki mahkeme toplaşıvında himayesi onun cezasını FTKV'ne deniştirmege talap edecek ola. Mark Feygin bunun ile Moskvadaki Ukrayna konsulu Gennadiy Briskalenko'ga işke irişimni açmaga talap edecektir. Bundan evvel bu talap sebepsiz reddetilgen idi. Hatırlatam, sentyabr 30'ında Moskvada FSB Ukrinforum'nun Frakistan'da çalışkan muhbiri Roman Sushenko'nu tutup aldı. Ona cısılıkta kabahatlaylar. Kiev'de kabahatlarını reddettiler ve jurnalistinin tutup alınıvına onun ihtisasi faaliyetini sebep olganını hakkında bildirirler. Aprel 19'unda Gaaga Mahkemesi Ukrayna'nın Rusiyaga karşı devası boyunca birinci kararını çıkaracak. Kiev, Moskva'nın Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ekibi yanamesinin bozuluvunda kabahatlay. Terörizmnin maliyevi destegine yol verilmesi ve ırk ayrımı şekillerinin yok edilmesi hakkında. Şu sırada Ukrayna temsilcileri Kreml tarafından Donbasstaki cenkeverlerge harbi texnikanın verilmesini yasaklamaga çağıra. Bunun ile meclis faaliyetinin gayrıdan teklenmesini ve Kırım'da yaşayan Kırım Tatar ve Ukraynilerinin ayrımının taktatılmasını talep etti. Gaaga Mahkemenin kararı kesken kes olmayacaktır. Ama Donbasstaki zadiyetke alakasına reddetken ve Kırım işgalini kanuni dep saygan Rusya Federasyasına Ukrayna'nın yuridik karşılığına mühim bir ise olacaktır. Tek toprak degildi. Söz bile nizaret etili. Kırım'da Rusya işgalci hakimiyeti matbuat vastalarına Stalin'nin baskı usullarını kullana. Dep kaydetti meclis azası Gayana Yüksel. Onun sözlerine göre jurnalistlerini korkuta, takip etti. Onların faaliyetine çeşit usullar ile keder ettiler. Hakimiyetke boysunmaga istemegelerini yarımadadan kuvalar. Şimdi katada Kırım'nın 11 matbuat vastası işine devam etti. Olarga keder etken matbuat vastalarını yarımadadan kuvup, haber alanını hakimiyet tarafından idare etilgen matbuat vastaları ile dolduralar.
Русия тарафындан низарет этілген бұл кеби матбуат васталары ярамадада сербест журналистикнын инкишаф этмесіні көстермеге тырыша. Ишгілжілер халқара мейданчыкларда білдіргені кеби Қырымда Қырым-татар ве украин тілерінде онларжы матбуат вастасы чалыша екен. Меджелис темсилжілері исе бұл малюматының ялан олғаныны қайдеті. Милли матбуат васталарының сайысы бірден эксілді. Тек басқы артырмақтадыр. Ми зафіксували... Бу учил девамында журналистлерге басқы. Сөз вен уқтайы назар сербеслігінің бозылуынын бағлы 460 адесе қайдытылды. Дайми сурете басқы ве айрымларға оғраған группалардан бірі. Қырым-татар нешірлері олғандыр. Қырымда сөз сербеслігі ве журналистлерінің ақларыны бозған шақысларының жетвеліні инсан ақлары бойынша хабер меркезі. Украина хабер сиясеті назерлігінен бірлікті азырлағандыр. Умумен жетвел 60 инсандыр ибайреттір. Оларға қаршы шақси жазаларыны көрсетмеге чақыралар. Украинаның чешет көшелерінде 2,5 бин сақурық чечек ачачак. 2017 сенесі күнеш доғышы мемлекетінің сенесі оларақ илян етілген себебінден мемлекетіңіздің регионларда Японияның темсілі сачылачак. Украин фиданлықларында өстірілген 17 терек Небат бақчасы ве Шевченко адына Милли университетінің территориясында ярыштырачак. Небат бақчасында бірінші кере Сакурада 80 ел әвелсі чечек ачқан еді. Бу сефер Канзан чешетіні сайладылар. Эки терекні Япония елчісі Шигеки Суми ВКМУ ректоры Леонид Губерский сачтылар. Мемлекетлеріміз арасында дей оларақ әмді медини, әм тасил мұнасибетлері пекетілген. Шунын үшін якын вақытта Япония санат әрбапларының концертлері. Күнеш дуғышы мемлекетлерінден кетірілген беди сергенлерінің кечірмесі пландаштырыла. Апрель сонында бұйық бірлейха мейданға кетірілежектір. Бұ бұйық өлчуде бала ресімлерінің сергесі олачақ. Ресімлерінің өлчісі 3-4 метрны тешкел етірежектір. Герника серлевасыны ташыйжақтыр. Пабло Пикассоның Герника серлевасы бұйық өлчудеки ресімні бағылы. Герника барышық телегедір. Япония университетлерінің ішбірлік мекесіні артырамыз. Тек япон тілінің ұғырынуынен сындырланмаймыз. Яни табиатшынаслық, техники илімлер ведегер гуманитар йонылешлерде ішбірлік аққында сөз үрсетеміз. Япония али оқуф юртларының истиқбалы пек юксектір. Кечкен сене бізге Япониядан Нобель мекефатының намзетлері біле келген еді.